Te hae te iwi e hia rau tāngata I tai atu ki te huarahi o Canal ki te tautoko I ngā kai porotū I te rānei. Kia kore ai rātou e kāhaki nā atu e ngā pirihimana. Kua whitu te kau mātahi rā hoki ngā kai porotū nei e noho whakatāu te nei I te whenua e tipu ake nei e tahi a rākau take. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. He whakahau ki te hunga whakahe. It would be foolish to think that you could get me out easily. We're not going anywhere. I karangatia ngā pirihimana ki auru tomotia te porotū rākau nei e pai ai te poroa o e nei rākau Māori. I te tīmatanga e rua te kau mā toru ngā rākau kua poroa kētia. He rua te kau mā toru anō e tūtonu ana. We've lost a third of our urban ngāhere, and that's since general tree protection was lifted by the national government in 2012. Nō taku tā ngā whakamutunga ki konei au atu I te kotahi marama, I te aminetia e ngā kai porotū nei te aro takenga o te ture e whakahaere rawa. Nō te rā nei e ke ai te kaupapa nei ki tōna rangi whitu te kau mātahi, me te aha e te pērā tonu I tēnei wā. Almost 71 days ago, a police officer was nearly killed on this site, and now the police will be allowing those people who nearly killed them back here. That can't be right. E hia rau tāngata I tai atu ki te tautoko me te aha I kawea e tahi te manawaroatanga ki taumata kē. Really asking you today for the future of our mokopuna. The rākau continues to provide air for our lungs, therefore we need to act as a fence for it. These trees have been here for a long time and have been looking after us, and it's time that we step up and look after them. Ki hai ngā pirihimana I whakaakia ui tia rātau he oi hei tā rātau. Kai te whenua mātau e mōni tāna I te porotū, e mārama ana mātau I ngā tika o te porotū. Engari ko te haumarutanga o te iwi, tō mātau aronga matua. Ko te hia o ngā kai porotū kia hokona te whenua nei e te kaunihera, e toi tūtonu ai, ngā rākau. We don't need to get down. Phil Goff needs to get down here. That's what's up. Let's bring back tree protection, or we will lose magnificent taonga and trees like these. I'm willing to stay here for over a month, suspended, hanging in the wind. So my resolve is strong. Ko ai ka mōhi o moa he arawa ngā pirihimana ka whakamātau ki te uru tomo anō I te porotū nei. Ka mutu ka noho ia tonutia te whenua o tira ngā rākau nei kia kauarawa ngā rākau. E poroa, te o Kiwa McLean, te karere.